ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District ke Kong Rosetta Mary Korba, haka kendai teri urisau arja arpusan kalau penlong ia ke jayalang bat ke Executive Committee jong ke Khasi Hills Autonomous District Council, ke belam khmat ke VPP ringkat bat ke dekat ke Subcommittee, ban yang merging mod halor ke jing terwa ke Sarkar Jela, ban siu tulop hi no ia ke Council. Haka ni ke jayalang ke belam penlong, haka sien ke baar, hapo ke Office Trai Kam ke DC, nalor ke Kong Rosetta lay don lang ru do ba Winston Tony Lingdo UCEM ke KHADC, ki dekat ke Committee nalor kiwe-kiwe. Habakran sikilat pathai kubor na kaliang uba Winston Tony Lingdo uloong. Bana kaliang ke KHADC na do ningkong ka kentat ye kejing terwa ke Sarkar Jela halor ke ni kejing temu henry. Kidan pat ki kat tu kat ni ki benta ki ba ke Sarkar kala ban le. Da ke bapen pau bala da ke Sarkar ke temu banyarap ye ke Council, kariban pelat ye ke bahak ha ke por ke babiang, kenang banyaj bet ya nanti ki kam ki jam. Mo fitip hi kani ka komiti ka sin syong ke baar ke bangi kendu mentasi. Bat ni la ayo ban ya kren ya ke ba ni la ya kren ka komiti ke baningkong. Bat le si kani ke komiti ke bangi syong mentah ka la hamlong jeliu kendiat na kami yo ban ya kren shibun ki benta bat kimat ki bangi la ayo ban ya kren. Di asnong thu pada bat kum ke jing kren jugi kani komiti ngatrai ngi don kam bani kendu yang sak sisien. Ka kandai ke sien ka ba khadu le si syaba ke komiti kan ai ke report ke jongka state government. Di nakaliang kejungi ke stan kejungi ke longbet kumjuk na do bangi ong sini kong hi ba nakaliang jongka district council ba nakaliang ke EC kejungi ni num pediang ye kejing terwa jongka government Henry pada kidon kimat ki kat tu kan ni kimat pada ki bangi la penchai ke komiti ke bangamlong ban penchai pihang ni le si dan la syong ke komiti ke khadu en sai la banya spell out ki kita kimat ki bangi demand ke balong clearly ke government kan semua tu mo ndai tang ban chia syai lang bro Dastan ke jungi nak kalian juga ni isi ke batumai tu kalau kumjuk hi ba ngim num priang ya ke offer jong ke government tang pada gidon kat tu kat ni pada ki jing kren pada ki bala ban penbha susu le si ke jing don kam jong ke district council nang ni syakmat kidon tang artli lightly kimat ki bangi ya kren ha ke beidai bat ke ni ke jing terwa jong ke government ya kan ni ban sil ya ke tulap ke jungi di ke beningkong ka kamat ke dei ba kuat bentip hawang ni pediang ngin pediang ke jing jubab junga ke mengala ong tinduk benda ke dei bana kaliang jungi ngin pediang bangilong form ya kata yang be kata nong rimhi ka ba ar pada ke dei kidon some technical parts ki bangin la ban discuss ba pia do mentar namang ha ban discuss bahaya ka ya ka jengkeli ke ba ar namar ba kren chipang ka sustainability ba dia ka future plan bini dei ba fight ka bangi ha kan ya tirba nang ni syakmat de si ha ka jing kendu ka jungi ada meeting ke bakhadu kat ke balai le si insalah pensyai ke mulong meneh ta ken ka royalty ru ke lai hap lah ka ni tinggi lai ai jemut hi ki makin kentiu kendiat dan ni makin increase ya ka share jong ka royalty ke jong ya ka beidai khamtam e bat measurement rules ki yang mentah pat ki yo ka puak na ka adu mentah ni pat yo ta kadang ni kuat man stress ya kata ke dengan ong betang ke ni ke wei hi lada ka government ni kalong kada don shisha kata ka jing angnut ani ka jingket kle ban yarap ni ka district council ko mangila ong do lingkong bakan pelat be ki share sakapor ka babiang amar bangin yo ban pentelun ni ka kam ban lada ka kwa shisha ban yarap ka district council ai bakan ai ngi da ka grant nang bangin yo ban pentelun susu kham bah susu ki kam ni syakmat apa piong ka grant untuk ka nu kom ka watai Gin saya keren ya kata lihat si kelak mending ke one time grant lihat si dah kadon kenu ke jing tengko jing nang ni syakmat tu apa kadon ke government tik kum ke district council lah ban pai khmat juga government nak kena ke port Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya